vokning zon thani thum zulai ni thum sang ni somni parukania khovel thuthar langsar te kan han lor le dona kan ti dan thinang bokin India defense lamhmang hian kan video bul han ran le don tiang kan hria tangin India chuan France atangin Rafael somthum paruk a lei to a hei hi in rem na angin France lam hian ti changlun na han ron thoka support deal nuaya heng Rafael somthum paruk hi an thuam tharin combat readiness atuna hian an tavek ani logistical bridge support France atanga ronkal angin Rafael somthum paruk te hi thuam thar anni Directorate of Engineering Rafael New Delhi chuan hemi chungchanga hian thu chua siamin thlanga chung zet mai India France thodun na hnuaya Rafael te performance thazo ka indona engpo beina laka anjet chua theina turin chutiang ruam manna chu siamani thu asoya Rafael hi darkar za somnga athlo in support le maintenance service kalpui zel turanga ngai ania chumia chuanin Rafael te po hi France atanga en kol na tuna hian athara kalpui le ani kumsang ni somparuk khan Rafael mana khan India khan pound tlura dingon sari point pariat pasari zet kha senga tuna hianin Squadron number 17 Squadron Golden Arrows Ambala hianin Rafael ho en kol ni in chumai baka number 101 Squadron Falcon antia Hashimara base khosaklam veng tur le khothanglam veng thei turin chhop chua ani mek bokani hetilaya Rafael ina missile changkang zet mai ahman tharzinga hianin Rockson tia next generation standoff air to surface missile anti hi thazet mai hania a technology hi Pompey le Spice air to surface weapon tanga siam danglam hania mel mahmun ma dikle chiang taka bei thei turin hetiang ral thuam hi abik taka cher chua ani anti radiation homing chunle zan cholavin khom dan eng hnuaya po he rocks ante next generation extended standoff air to surface missile hi man thei ani dona India Rafael po hian man tuna hian ni dona India Rafael jet hianin hi po hi apai thei don ani pinch point accuracy a hian thatop mai omzia chuanin aka fu aka dikzong tin soila akap dik thei fu nia soenia antinan Pakistan ram chung helpol mun ma India ram chung ram ria train kap ta sela a target chat kap thei turin he rocket missile hian theina anei panhina chuan day night all weather operation ani na hi ani khom daneng hnuaya po a chhuna zan eng hnuaya po danglam chuang lova man thei tur ani boka pathuna chuan minimal risk to aircraft and missiles aircraft le missile tan risk claim thayang ber amang tu te tana chiat na claim thayang ber turin he missile hi arin tlak boka simple mission planning atan hi wholesome taka man thei ani combat proven technologies ani boka omzia chuan indona mol le helpon mun ma han chutna atana arin tlak zia pholan ani toa chumi theina thiamna technology chu he rocks missile hian engkim apal tlang vekto ani Japan Prime Minister chu India haron jina Prime Minister Narendra Modi nen ram himna haram ven himna chungchanga thuthlung an ziaka Prime Minister Narendra Modi chuan India le Japan chuanin defense sector a avoi khatna tan agreement an zia tak thu asoi press meet India Prime Minister Modi le Japan Prime Minister ina an machonna Prime Minister Narendra Modi chuan India thanna hian Japan hian thonthung ainom tak soi tura nei ni tin Japan le na thodun na thatak India hian nei chun jom zel tur thu asoi bok precision technology ate software capability chungchanga ate le weapon chungchanga te po thodun na thar India le Japan chuan an kalpui don ya soyenia maro chu kim chang taka tarlan lan nilo ani hetila hian tuna hian Iran chuanin February thatop lama indona achua tran tirla ya an supreme leader an chan tak Ayatollah Ali Khamenei vuina hun tuna hian an mang chautan dona hetu kan bo selai thleng hian tutiang chuanin malak nga lian tak Iran chuana kalpui mup maya chutilaya program poimo tak le mipui anwei tel phusakna turania heta hian Iran chuan vauna hati chuaka
US le Iranin an hun man laya an beyemo har satna an ron siam ani chuan ana theng berin kan sang le don ni tin vauna han sak chuak Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iranian mipui te chuan an Supreme Leader vui turin atam theng ber tuna hian pungkhom turin inbuat seina a vor to pathleng ni na soya US le Israel chu vo bukin he an hmalak lai le hun an man laya beina heng ram pahnia tang an to kan i vai chuan a ayena le an la hriat ngai lo beina Iran atangin an tok ngei don ani ati Iran chuan Hormuz Strait chungchang a vo khana thar ati chuak boka longte chuan kan du na hmun Hormuz Strait kong an zo turani tina soya chutianga ni lova kan phalna tel lova Strait paltlang tuma piang te kan beizel don ani ti in Iran lam thu chhuat thar chuan atarlang ani nimin tlailama khan kan puang to Arabian Sea US helicopter pakhat chu emergency in tumtirania heta hian mi pakhat thi a mi pathum an bo kan ti kha bo te hi muan la ni lo nia soi ani US le Iran in biak na kalmek chu Iran ina an Supreme Leader vuyan tuma wangin cholsan leilok ri ani thu tarlan ani Khamenei vuina hian tu nge tel don official a chipchiar taka puan ni lo ma se China atangte India atangte Pakistan atangten official an tel don ni soi ania Ayatollah Ali Khamenei vuina hian ramhrang atangin ruai tulokte Iran hian acha khom don ni soi ani Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif Iran US in biak na a palai na thoktu chu Iran a hian a zindona Ayatollah vuina hian a tel don ni soi ani bok senior Chinese parliamentary official he weipo Iran a hian an ruai tu vuina tel don ni soi ani boka ani hi China atop lawmaking body standing committee a hian National People's Congress a hian ho tu hani bok India Deputy Foreign Minister Sri Pabitra le State Governor Bihar Syed Ata Hasnain chu Iran ruai tu vuina hian tel don bok ni India Foreign Ministry thu chua chuan atarlang Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Baghi chuan Iran hian khwal duam tak khwal zom ramhrang ramza atangin a bei sei ti soin chungjinga chuan sarkar ho tulu te Parliament Speaker Foreign Minister Special Government IO te le political ruai tu te public figure delegation tamtak ramza chuanga trengin Iran chuan a bei sei ni ati Taliban official panni Afghanistan Deputy Prime Minister le Acting Foreign Minister te po Iran a hian Ayatollah vuina huna hian an tel ve don bok kan tangin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kha Israel ina be puya thlak ma February thatop lama be puya thlak chana kha na thi a arwalin ruai tulok berber mi somli borvel zet kha an thi telani kha Iran khan voin thlengin vuilavin han la da a tuna hianin a voina hun rampum huapa nei antumta hani Ayatollah hi afapa Mustaba Khamenei chuan a iron o taboka tin US Israel set na wang khan Iran ruai tulok berber te ka tha an lo ni to hloma tuna hi chuanin ruai tu tharten Islamic sarkar hian kai ruai tamek Ukraine khopui ki fa apartment chhong kwa jeta sang chu achim na chan hi Russia beina wanga nia he apartment chhong chunga te hian mitam tak an la tangkhang nia soya ni Russia chuan be pui thlang na lian tak mai ni zan lama kalpuin drone manga be pui thlang na Ukraine khopui ki fa kalpuya heta hian building chhong sang tak chhong kwa jeta sang chu ka ania heta hian mitam tak an tangkhanga building hi akang nge bok ani kang threl tu te chuan thei top chuain an thela he tu kan bo sela hi chuan an threl mit to nia soi ania building hi achim nual nia soi ani bok Kiev Mayor Vitali Klitschko chuan building chhongko asang hi mal chenna mirang chenna residential building ania Desnyatsky district a ania Russia beina wanga ka ani Russia beina wangina chhia ni na soya mitam tak he building chunga hen an tangkhang he a amai ro chu chan chuak tu tim ten thei to pan chu a ama ero chu chan chuak tu tim ten thei top chhun jan chol lovin an thon huwa hetiang hian mitam tak chu chan chu an le ta ni Mayor chuan
he building Russia na abe wang hian mi som pakhat zet an hliam ni in a soibok Spetsnaz 007 news in a tarlan danin Nissan Khan Kifa 5-star hotel panni chu Geran drone mangin Russia chuan a be ni soi ni bok he drone hi Russia hian a hmangna savio maya Ukraine benan Ukraine infrastructure poimo benan hmangna savio ni a tarlan ani bok Russian strategic bomber fleet te an thok chuak bok ni Ukraine chuan a soya he hian bom chak tak an thla ka ballistic strike po Ukraine a kalpui ni a tarlan ani thukim chang ha me ka ni he thu kan bo selai hi chuan in thukim chang hria talan ni lova strategic bomber te Russia hian a hmanga ni chuan Ukraine a hian chet na ra phlak taka thleng e na rin oma damten kan omanga voin tlailama chuan thu thar kan hreman to turanga yang tun lai chu hei Russia Ukraine in beiton na hi ana savio maya Kiev hianin Russia oil mun ma te an beina satawangin Russia hian oil lama har satna to pha ti te media lenten an puan to kha khangani wang khanin Russia po hian ana thayang bera chan let hi tum nia puan ani bok tuna he thu kan bo seilai ni zandar sombor vel thleng hian The New York Times in a report danin Kiev le a chevela hian air raid siren ti ri kania Russia beina wangin drone le ballistic missile Russia hena ka plut na sa ni tarlan ani Zelensky chuan Russia hian massive strike beina lian tham tak mai kalpui turena in buat seile me kani tina soi e hi ma po khan Zelensky khan lo sei to a soi tanga revak lo darka revak lova khan Russia khan drone zaruk somnga paruk zet Ukraine khan atir lu te renga missile te le ballistic missile te po tir luta kathil thenga wangkhan mi som ni chuang zet Ukraine khan an thi nge ni kha US a in ngat thing teng ten an tarlan danin Russia Ukraine in dona hian thi an tam viau to ni in langa thile hliam hi maktadoi ni zet an kai to ni in US lam chuan an report nge a Russia hian atur na sa zuala mi hring an tamachu mai ba ka Ukraine lu chil tu an ni wang hian lo dang tu le vanor tu chuai nang theilova Ukraine romani in veng chungin an beile thunga Russia ro miram chunga lutani wang hian atuar zok tu an ni lo theilo ani casualty hi Russia hianin maktadoi khat point pali vel zeta nei to nia soi ania chung thile hliam noi som pali bor vela chuan noi li singa zet hi Russia sipai thi to angin US lam chuan an report a Ukraine hian casualty an nei thile hliam hi noi nga sing ni sanga zetani a noi nga sing ni sanga tanga noi ruk sing ni sanga inkar ania chung jinga thija chu noi khat sing ni sanga tanga noi khat singa inkar ani thu zirchiang tu indona zirchiang tu USA in khat thing teng te chuan an tar lang ani kumsang ni somni paruk kumin chho hian Russia hian ma ason zuala Moscow chuan helain beina muala hianin mason na tam tak anaya khotam tak alak belbok ani Qatar Khan US President hena Air Force One tour thona thrazet mai khani kumlam khan an lo petoa kha dollar maktadoi zali borvel zetani US nena apekin an petop maya US President chuan na turatan he thlona hi songbol turani a heituna hian Donald Trump chuan voi khatna tan Qatar ina thlona an pek Air Force One tan an chei bol dollar maktadoi zali manzet chu avoi khatna tan a chuang ta a luxury plane ania Qatarina an pek hi Boeing 747-800 range ni in dollar maktadoi zali manzet ani Thailand na thil thleng duom lo zet mai hi han puang le lok tiang kumsom pakhat mi thil ti ania pui thiam pariat zet an thi nge a heno pang kumsom pakhat mi hi custody a hren me kani nimin lama thil thleng kha ania heno pang kumsom pakhat mi hi an pickup truck hi engtin nge khala engtin nge he thil hi a thlen tak hi media te hian chiang takin puang lo ma sela pilgrimage Thailand mar chaklama mi puipung kho ma su chiam nia soi ania heta hian Associate Press in report danina hmuna monk panga an thingal ti soina hnuwa pathum dang hi hospital an thile ani police te chuan he thil thlen dan hi chiang taka an hriat bik lo thu le tuna hian chui zui mek le en fia mek ani thu an soibok helai hmuna hian pui thiam somthum panga vel chuan in kong an zo a chuti lai tak chuan in truck hi aron tlan thut nia soi ania he thil thlenam hun hi Thailand khopui Bangkok atanga mar chaklam KM zaruk bor vel a thil thleng ani
o tunlai chu Donald Trump le US Supreme Court thurel chungchang lar viau maya kan hriatang khan Donald Trump ana Iran lakama alakna le sipai be puithlak akalpuina hianin Supreme sipai be puithlak akalpuina hian House of Representative le Senate chuan Trump malak zel na tur hi an dang ania chuti lai chuan Supreme Court aron pen chuak thonga Supreme Court hian Donald Trump athuna na peletin na zo ka Iran a be thena turin power Trump khan na nei let le ti te kan puan to nge ka chuti lai Supreme Court hian thutluk na hildanga thutluk na danga siam boka United States Supreme Court hian President Donald Trump thupek lo ti chua to a hnol ve thung boka an rama piang ten khwale tuini na birthright citizenship an nei ngal na chu mang zel turin anem nget President Donald Trump chuan dan lawa US a omtele hun rei lo te atana omte anfa US a piang te chu khwale tui an ni lo ti in thupek lo ti chuak to a mase thole ni khan he thupek hi court chuan a hnol le ta hani Just hian civil war zone hulama an mantran 14th Amendment le federal law thar tran sanin he thutluk na hian siama sang zaria chomruk pariat atang khan he dan hian mangtrana anram chunga piangte US khole tuin ni vekti mana tanga an lo man to chu man chun jom turin anem nget ani President Donald Trump hian birthright citizenship chungchanga khwa khirna asiam hi Court niam lam engemaw zatin andan Court niam lam engemaw zatin andan awangin US a hian man ala ni lo thung ani Supreme Court thutluk na siam hi Trump chuan thu chasiala soisel ngala thutluk na thalo takani ti in birthright citizenship chu dan manga ti topani theina turina bezel don ti soya immigration rules khawzok siam du tu White House Chief of Staff Stephen Miller poina soisela Supreme Court chanchina thutluk na an siam to a thalo berzinga miani thu soive bokani Supreme Court hian school athletic team a mipa meichia in let transgender girl te til an khapna chu a thlop bok he khapna hi Republican thunun state somni chunga chuan an lo mang to ani US a hian mani ni na thlak thleng transgender hi makdoi ni point pakhatan oma an singa noi sari sing ni sangli chu kumsom pathuma tanga som pasari in karan ni hetiang chungchanga hian isu lian tak khowela sport chungchanga ti jok thiang halawom to a Olympic kalta te po khatiang khanin tanchin lian tak mai halawom to a boxing chungchanga meche boxing chungchanga khan ani nge a kan riat vek to ka soi jaw lo mai la puan tur hi kan nga veo maya maro chu a seilu tuk chuan ani nompal ve thaya khati china khan kan han du tok le phot mai niang chu damten kan omanga voin tlai lama pathian in rematia kan dam a hun thra kan nei ni chuan news ti chu kan tum le anga china kan puan man tak lo thu thar poimo le khovel mi pui ngai vente kan lor le don nia khati china khan du tok le photang